खुलुमखा सर खुलुमखा सर ताबुनि जेटा बार्निंग इशू तो सर आमरो मुसा खुजा करै जेटा नरक मिया गुमुटी डिस्ट्रिक्ट साबदि उंगो हाबानक बुसकांगो जेटा टिप्रा मथा वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ आंदोलन खालामोनो सर आबनि इयागलो एमएलए सुदिब्राय बरमन ताई एलओपी जितेंद्र चौधरी जे स्टेटमेंट रखा एमएलए सुदिब्राय बरमन साका पावरो बतंनाय फानबो यूज खलायनाय केताई ड्रामा बो खायनाय पुरा नाटक बा खलायतंगो टिप्रा मथा मियानि मुवमेन्ट तयै तै साका एलओपी जितेंद्र चौधरी जे ओमहाय खाना उचित दिया ओम अनैतिक ताम सानाय सर नादे एक्चुअली जतो जगह तो पॉलिटिक्स निया मो मियानि घटना तो कायसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नि ऊपरे जे इंसाल्ट खायमानि अमो किनि ताकु सुदि बर्मन बा एलओपी बरमगनां जितेंद्र चौधरी बरनि थानि जथेष्ट अमनि नॉलेज दं कायसा डीएम आसे आंग्रम का डीएम बो हाय एज आईएएस ऑफिसर अंगि मन किंतु आंगो संगनामो संगो जदियो आईएएस ऑफिसर है को डीएम कलेक्टर बो जखन बिनि जॉब नि जखन रेस्पॉन्सिबिलिटी नाफ्रो मो साजाक दतों जे हरो के जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मालाय मानिया बा बे टाइमो मालाय माया बा बोनो रेस्पॉन्स ना नांगिया बा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नो कोनो सामु नांगिया हने जा साजाक दं दो अम्बरक जदि साइमन प्लेयार एक्चुअली मो पावर तंथुं तंयाथुं अमतो चिनी जदि इनजास्टिस नि दंखांकै जदि इलिगल कोनो सामु दंखांकै अब जत बासनानि दरकार और कोनो पावर दतों गरै दंगै दं जों तो मनो सौ एसे इप्रा मथा पार्टी फान हुनतो चिन वाईटीएफ रो आं पुइला के चिन वाईटीएफ रो हामबाय मारि वाइचले बरगासो वाटै नि बिसिनतै फानो बिया बरगनि कक नारगै बरग जे डीएम ऑफिस गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि जे डीएम ऑफिस तालान है जे कक नारगमनि आबो वाटै नि बिसिंग फानो आदो वाटै दम दम नि बिसिंग फानो बरग सक्सेस खायमाका आंगामनि बगै चिन वाईटीएफ न बेलाय हामबाय माया फारो गो जागबो ताको किनि सुदि बर्मन हायकै चिनि एलओपी जितेंद्र चौधरी बरक एक्चुअली जो तो जगन पॉलिटिक्स बरक थानानि चेष्टा खायनो कारण बरक पॉलिटिशियन बट ति प्रमोथा नॉट ओनली पॉलिटिक्स पार्टी हैसे अबंखा चिनि चिनि ओ जगाव चिनि मानहानि दापार दङ चिनि बोबाग्रा है बरक नो नेशनल फिगारनि पॉलिटिक्स मा तामनाय बनो एकटा फिगारनि बरक ओमफ्राय अमतो जथेष्ट चिनि डिउटी अंगो जेटा ब्यूरोक्रेसी ऊपरे जों तानबै जों हाबिं दं नाबा जेटा साहेब जों प्रोटेस्ट माखने इदा हम 100% आमने बगे आं वान सो गया जतो जागन पॉलिटिक्स तो नांगने आं वान सो गया ताहे सर सर बुबाग्रा बाय तै ट्रेडिशनल सीएम पुनचंद्र न दुकुम डिस्ट्रिक्ट नि डीएम जेटा दिनाय खैमनि जेटा बिन बास बोबनि किपिर हमनि गेट नि तै जे बुबाग्रा नि जे सोशल मीडिया जे नुगमाने बिनि व्हाट्सएप मेसेज नि कॉल नि जे रेकॉर्ड मते हेके 1 मंथ सिगां न बुबाग्रा डीएम बाय करंखा बरनि सिङो किसिमसे को सालायखया बट आफ्टर दिस बुबाग्रा जरा सानका जरा रलिया अमत दिबा राय सर ताबो थाने 25 तारिख दिन मे मास थाने 25 तारिख गो जे गथना अंगमाने गुमदे डिस्ट्रिक्ट बास बबनो 9 days क्रॉस अंगि तंखा सर आबनि यागलो अबो नुखा जेटा एमएलए स्टाइल मिनिस्टर्स मिलुई चीफ सेक्रेटरी बाय मालाखा आबनि यागलो सम एमएलए स्टाइल टिप्रा मथनि लीडर्स रक बाय सीएम बाय मालाखा सर 9 days क्रॉस अंगि तंगो फियापा ताबसुक जरा हापने बखातै मुंसा स्ट्रंग स्टेप नाया आमनो न खुक्ति मिया खायमान का सर ताबान को अबसे खरसा डीएम बट खरसा एमएलए नि आंदर सकलायो एसपी अंथों डीएम अंथों खरसा एमएलए नि आंदर से बो सामुं खलायो नरक मिया नॉट ओनली एमएलएस बथांका एमडीसीस बथांका ईएमस रक बथांका सर आस स्ट्रंग आंदोलन माने या ग्लोबो स्ना कलाइखा सर बखता तजे स्ना कलाइखा डीएम शेयर दिनांगरि मालिया सर व्हाई एक्चुअली आं मिया कासे प्रेस बिथिङाव मासाका खरसा डीएम একটা डिस्ट्रिक्ट नि डीएम बिनि जे आम स्ट्रंग डिटरमाइन नि को गया जदि बिनु कोलगो कोनको जेता कामने बनो हाई अथॉरिटी नि बिनि थानि जथेष्ट तंनाय बनो केउ ना केउ इन्डोन्डी तंनानि से वान सगो सराय हे तै
state government tangi na yang dong hawni step omni bagi to chin andolon omoya jeta tin taku sudi hormon song tini Jitendra Chaudhary song borok tam thana au sung buchu nai thani tam ong age ya tam ong abo to jora khaki saiman nai kono guarantee kri je brahma tha je sarkar ko gi phemi borok ke to musung mani je brahma tha tangi sarkar tongi tong ta sa jora borok ko gi no musung ko obasrai sai nugo noro to busina jotesto angkai actually in the means of ya jeta tini je jaga public ni chini voice tongo tini public ni thamtai tongo tini public ni kaham hane busi tongo chung movement makhine sarkar tong je tong khre je tong bo matter ya kintu om haimang ong tong kang kai 100% bad do ti brahma tha sarkar tong kono प्रश्न ही करे अब तो आगे वो सही भयो इतो जरा माना सिंगना जरा फाइ tongo इतो वाइ सबेन जेटा सरकार को फाइनाइ अब तो ठीक है मने खायो तबे जदिও चिन स्टैंड जरा फाइगंकै चिन जतन पार्टी सालाइनो चिन स्टैंड चिन प्लेयर नाइ आमनि बगे चिन ताकु सुदि बर्मन सं तिनी ताकु जितेन्द्र चौधरी जेटा एलओपी आउबरन को वेसन ननि को गया है अब तिनी हाई अथॉरिटी tongo उबाग्रा tongo जरा फाइगे आम बंगनाइ हेचे आमनि बगे कुनो आसे माने के ब्रह्म थानो हामिया हनाय बा आम हाय बा ताइन को गि फायong जों बरन को ताइन को फायनबा politics tamungba politics omnon no jeta nechini monthri bu saka this omon no politics hai dora phaiporo jotono thomon sathe joto nang naita jemon kaisa norok nukna anke maso anke wangso tongkha nor to Pushpa 2 film nukna yes Pushpa 2 no jote sa saimangna jeta chini aro hero tong kaisa photo nana thangani photo budana seli hati Denam boi tam ungiman. Amti bungiman hai ci telefoni politics so kun ungmaya kare hai ci. Aun bagai ang khana musungo chini LOP hai kai chini taku sudi borman no. Borok je naima hai ungya phon ungman bat chini jeforo musungo sing afron khaine chini jeforo chini dofani kok khainai jeforo chini development kok khainai jeforo chini agreement kok khainai afro 100% sing chini mote sing khainai. Sir, an question ka om tabu clear nya ko sir nor gabang ma MLS MDCs EMs rok thange aro khorang ti samani ya globo sarik joratei niani sarik joratei mungsapono clarification kore jeta ti pramotha YTF TWF ne jeta wati manje gai strong आंदोलन खाइमनी आपने रिजल्ट मिया सारिक जराते तिल ताबुन मॉर्निंग जराते ने पब्लिक बस करंग सराय करी कोन सर आपने बागै तो नरक मिया सारिगो एमएलए हॉस्टल मीटिंग आसु लाखिना सर हे दिबा सर आन ताबु क्वेश्चन को अमसे जेटा नरक आसु एमएल खरस एमएलए या आज गनि गुमति डिस्ट्रिक्ट नि एमएलए बतंगो नों खरस नों कोन खरस एमएलए मानव थांजा इएम दल इरियां थांजा एमएलए पाथानलाल जमातिया थांजा तै गोबां मानसिफ्रा मथन लिडार्स थांजा kaisa district ni MLA no sir kaisa district ni DM ni chair klidan ni bagai asu kabang ma MLA EM sang soikya sir tangi kledi mali an question om sir public question not only an simia saramo naji chini agena saga chini sikla bodol chini warrior ro chini sikla YTF ro je first in stage tongnai chini first step tongnai je DM office jang talar kha omo chini first step ni chini movement first step then changmia noro khana chini YTF chin borong nang suros ni net jite mia press meet khaijaka press conference khaijaka mia evening time o 8 ta somoyo most probably angkai aro sai habe tongo chung 1 week chung state government no chung jora rikha ba chief secretary no hoite chung tapu kono reply maya ko chung amu saka chung hab takaisa jodi borona somoy man yagolo one to response khaya ba bono kuno step down khaya boni against kuno action na jagya erika chini party decision na kha then after 7 days then tirpara jon na shut down khainai after jot game office shut down khainai then homoni protibare chen khainai but chini party ni chen kok saram yagolo chen or decision of khaile kya on boy no nasing tongdi o jora nasing ma tongnai chen karon kono kaisa procedure dong a procedure mission ti thangni chung tin na thokene chung chini justice antu chini je manhani man chin buba grahe ke chini puno chto sar CM gomoto সম্পূর্ণ nok to nukha already no jeta one month wrong way je buba grane je WhatsApp ni je text khaimani jaga ho ta sarai se sia har kono salak thangni kore
কোনো মিডিয়া রক কিন্তু অমন এমন ভাবে শোনাবো যেটা স্পেশালি বেঙ্গলি মিডিয়া রক মানে যেটা সত্যি আপনাকে ছায়া যেটা ত্রিপুরা বাহিকে হানিয়া মানে ত্রিপুরা মথানো বাহিকে এলিগেশন তুই খাইনে বড় অমন কিন্তু বড় নজর করো और কোনো আমতিনি কোনো প্রশ্নই করে আর কোনো কমিউনাল মানে কোনো প্রশ্নই করে চাকমা ত্রিপুরাসা কলয় জমা তেন কোনো প্রশ্নই করে যে ভাব পার্টিকুলার ডিএম পার্টিকুলার তরি চাকমানি এগেন্সট যিনি মুভমেন্ট এবং বিনি এগেন্সট তিনি বসুন যিনি যে বক্সান মুভমেন্ট নাইতা नों साका ताबुकनि नि तोर चाकमानि एगेंस्ट नों नि मूवमेंट सर ताबु कुशन का पब्लिक नि बोता अनि सेल्फ नि सर नरक प्रमोथ तो सरकार तंगो सरकार नि साथे डीएम तोरि मैया जों आबो सरकार न ताबु टाइम दिखा जों सरकार न मन टाइम दिबो जेता मु तो सरकार सर ताबु because प्रमोथ नि 1.5 मिनिस्टर को देर मंत्री तंगो नर एमएलए तंगो सर नर सरकार we are the alliance partner जों partner राज्यनि मुख्यमंत्री न जिनि अमन आपिल तंगो जेता मुख्यमंत्री नि जे डिपार्टमेंट अबंग तिनि मुख्यमंत्री थाने अबनो जेता मुख्यमंत्री अबनो हस्तक्षेप खै दाकी अबनो रिजल्ट माखैनाय जेता डिमांड चिनि आबो अबनो जेता बनो सस्पेंशन मारिनाय बनो नांखे तिबने फादारफोन बन नांखे पोस्टिंग मारे सर सो अबनो चिनि मोटर कासा पार्टिकुलर डिपार्टमेंट अंडर दं हेदबा जाय अमन बगै चिन्ता भावना खै दं अमन साइडे जे विदिन 1 वीक नि बिसिङाव जदिउ अमति कुनो जदि सल्युसन फायां काय जों किन्तु आजोगि तंगला अमस्राइसै नियतनि वाइटिया चिनि सिगला बदल दक सागलाय लेखा प्रेस रिटनि सर नर वाइटिया रो बमे प्रेस मीट खायखया तै नर बमे सारिगो मीटिंग को आसुग लाखया सर अब मीटिंग नि एजेंडा तै ताम डिसिजन न जाखा एजेंडा अबनो साका चिनि पार्टी मीटिंग ओ जों अमनो साका इंक्लूडिंग वाइटिया पीडब्ल्यूएस सहनो जे विदिन 1 वीक जों माजनि मुख्यमंत्री नो जों टाइम दिखा बजो दिखायन गंकै जों जतनो आफ्रोसुद वाइटिया टिम तंगला खाराते प्रनि इनति प्रमोथा जतो जागन जों शटडाउन खायनाय अबसिन पार्टी डिसिजन सर तब जेटा पब्लिक निखे क्वेश्चन ति बांग मा सुनां खा सर तब ति प्रमोथा तो 1.5 ने देर मंत्री जेटा तब सिचुएशन नुगमानि त्रिपुरा हास्तेनि सरकारो जे नुगमानि बुबाग्रा का हाई खरकसा इंटरनेशनल लेवल नि लीडर तंगो तंबु तैखनो बिनि हावनो बुबाग्रा शाक नांजया खाजागै तंगो आसुक सिनिया जेटा तिपासे एकट उंमानि बो बिसादेर बसो लाइफ तंखा सर 6 मास नि का पीरियड टाइम दम नाम तो लाइफ थांगन थांका एकट बो इम्प्लीमेंट इंडिया तै रिसेंटली त खना माने बीएससी चेयरमैन रो बुरजागान हनै फियाबा बीएससी चेयरमैन बो इंडिया हेदो सर बुबाग्रा बो संनाया फंजों माने 9 days काय तंखा सर प्रसे एकट बो माया बीएससी चेयरमैन बो माया बुबाग्रा का लीडर न सांनाया खाय खरसा डीएम सांनाया खाय तनो ताम लाभ सा सरकार तंगै लुक्रं सर नादि लाभ लुकसानि को गया जरा समयनि साथे जतो नंना आं देसिं साका जों जतो किछु कक साबैनो जों माया हेबनो समयनि साथे समय आमनो डिसाइड खायनाय जनो आ समय नाथिं दङ जों जरा फाके जतनो अननाय नों ताम साननाय नों जे क्वेश्चन जों का आबनो जों साइमानो जि नलेज दङ जों ताबो साना थांगे चिन बुबाग्रा हाय जरा ताबो बुबाग्रानि कक साना थां एक्चुअली साना थांगे अरुण त्रिपुरा हानि जतो त्रिपुरा सपन हंतु ते कुमन बंशपन हंतु जरा कताम रंगंकै बुबाग्रानो महाराष्ट्र जरा मैक्सिमम इलीगल इमाइग्रेंट्स रो फ्रेश जरा फाताहानि फाइने रो बरके गसिना मुसिया कारण बरक त्रिपुरानि इतिहास साइमानिया बरक त्रिपुरानि कोनो रॉयल सननि बनि मर्यादा साइमाया बरक हना मुसिया आंनि मानो के आम इन द मीन्स ऑफ या जता चिन बुबाग्रा जों बुबाग्रा हिया ना चिन बुबाग्रा नो चिनि 184 किंग प्रभु शासन खाइलां माने अबो हाइने एरें एनेंगला अबो ठीक सावचा जे गबै बसाजो जयेंनाय चिनि विश्वास दङ एवं चिनि पजो दङ जों सावजा जितिनाय आमनि बगै कोनो कन्फ्यूजन न निकरै जरा फाइगंकै जों तो बीएससी चेयरमैन बगै जों सरकार थांबाय एक्चुअली नाउ द इश्यू इन जे एकॉर्ड जों नासिङै दङ एकॉर्ड जो इम्प्लिमेंटेशन नै हंगे आमनि रिजल्ट जरा रुलिंग जरा तंगनाय र न हाके बीजेपी हाबंनि मानो जेता जों अमनिबो जों रिजल्ट माने बरक बहायसि आमनि बगै जरा नासिङै दङ जरा जों नाय दङ बम हायंनाय कारण चिनि जतनि कायसा जतनि मान सन्मान दं हेदबा सर यस जतनि बगैनो जों पॉलिटिक्स खायो इवन जत त्रिपुरानि बगैनो जों
एलेन जों माने कारण बहाबनो बहाबनो जों नासिङै दङ कारण जों अर त्रिपुरा जबाय जों एलेन खायमानिया अरनि मानिक साबाय जों अर तामने बनो को एलेन थांमानिया केन्द्र बाय दिसु जों एलेन खालाय थांमानि जों केन्द्र बाय कक सालाय कक नाय नांखांखै आउन बगै जरा नांनाय जरानि बिसिंथैनो जदि किछु खायजाकनो सर गोबां मा पाब्लिक नि कमेन्ट सान नों परिना जोंबो कमेन्ट जदरा कमेन्ट परिवो कमेन्ट बाक्सा बाक्सा बर अको गुसावो जेटा देर मन्त्रि तै आसुजाक बुबाग्रानो इनसुल खाय तंजाक अब हायजरावो त्रिपुरा मथा कोन समाया ताबुने बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएटी अलायंस सरकार हनपानो वन साइड त्रिपुरा मथा बीजेपी बे थंजागै तंगो बीजेपी नि थानिवो कोन समाया अ हमहा सिचुएशन न त्रिपुरा मथा मंत्री सभा याकना नांगो सर इन केस om hai shok pakia je mo nakna nango ta let's see amon bagi mana singnai जों तो साका within 1 week ni bisingo let them to tam khaina gil boro karon tabo to jora khai dijak jora bising tang yang to amni upore जों चिन्ता भाबना खायने ताम खायमान माया बसादिस थांनाय किन्तु जों अबे जे मानिक सानि कक बायजे जों अरन सरकारन का थांनाय जों अबे जों केन्द्र बाय तुति खायने जों सरकार थांगो देन रिजल्ट will become after this discussion खायमान बिसिं थै नंनाय जतो किसु आर चिन्ता नानेन करे पाब्लिक न मन सानमो संगो चिन बुबागा जथेष्ट समय जराउनो जतो सामुं खायनाय जरानो जनो कक सानाय हे आं बगे आं पाब्लिक न मन बाबा मासाव बुबाग्रान जों पॉइंट खायो बुबाग्रानि उपरि चिनि विश्वास दङ जेटा बुबाग्रा जा खायमानि चिन बाय काहाम बाय खायने बहुत डिसिजन नाय हे आं कक साला केमिया बुबाग्रा बाय देन लेट्स सी एडवांस तो कक सब समय खायमानिया तबेके समयनि साथे जों डिसिजन नानाय जा जा खायनान दरकार कारण त्रिपुरा मथा अमोस किया जेटा जों पावर थानो बाय गवर्नमेंट थानो बाय जों पार्टी खायमानिया नरक साइसे खायमानो जदि पावर न हामजा गंखाय मंत्री न हामजा गंखाय जों ट्रिपल एलायंस खायकेमो बीजेपी जों ट्रिपल एलायंस खाया तामनि बगै जों पावर चिन बगै मेनिया बाट दिनै एग्रीमेंट मन बगै जों दिनै ब्रबाय शेयर खायनो नांगौ थां दैट मीन्स जों जदिव चिन एग्रीमेंट जदि ब्रक एग्रीटिंग दिया बा चिनि इम्प्लीमेंटेशन खायलिया देन नरो बुनुकनाय जोंबो तो नरो तंनाय बे लेट्स सी आन बगै आं लुकुरनो मासो दादा आमति कमेन्ट हामिया खायनाय रखनो जों बुबागरान टाइम मारिनाय बुबागरान उपरे चिनि विश्वास माथंनाय पॉइंट माथंनाय देन ओवरऑल ठीक थानाय कारण अनेक समय इमोशन बाय चलिया चिनि दफा इमोशन बाय जदि चलि थांगे जों बफरनो हामानि थांकम जों गोबां मनो खाहायदि थैरेनाय हायरेनाय गोबां मनो किन्तु खरस जों थैरि माखा बासाला बट चिनि दराव समय चिनि राइट टाइम राइट डिसिजन obviously important ang mone khayta kar right time right decision nai ang kai tin bagi hamiya na abo thik aun bagi right time right decision tin bubagra khai tongo abo ang MLA ni ani decision be soliya karon jeng no khayma tipra motha tin bubagra ni netito be jeng soliwo jomai somai ni sakte jora ono tini step nazar nai he abuna ni ko ebong ang nono maso kamau media no maso even naiti ini santhake bengali media ro ini kiprasan bagai kuna bagai berok kaham saya. Jara ini kok berok media rokpo. Ini jara kok berok media rokno bangun maso naik. Jeng dohan bagi samung kali tong joto no media robo one part of the sini society ni samung kali tong joto apa cost of guri tong. Heda ba. Joto jaga no jeng thangai ek login samung ba kai. Jaga jin nasib bung kachen tong jin dofani borok ro halsa seng freedom na ningtum free na ningtum obosin nasib an bagai ani koi mongnon thani wo haino jeng news media robo naithok kaino jeng kongno salai ma salai ne naithok kaino jeng buskan dino ma go man jotono cooperation chin ansung hambe miani jeta gumuti district office talaru thanibo kaita social media ni bisinde ko kasai tongkha je salta skang additional SP sobik de bo saja 1000 slepen above PSR police serpia bujangnai piaba mini mangpilo hanga ke jepro watoi thaka watiyep ni siklarung ni yago sikol bai tala tuye kusang khlai himoi gate buskang talangi no tala rurkha a thanibo additional SP tala thanibo YTF no logiruo obo haibo koksu jamu kasai tong sir actually adno miya actually obo hai udang kha bom hai gotna sakma kalai actually miya ni je protest not full protest against haza some violence khaya
ebang ang korose SP additional SP ni ang ni ko nukha bini the statement bo nukha bo kam kok saka bini duty tomorrow violence ya nati khaye borok kuno khayre na ya nati ke omo chini law and order maintain khaina chin responsibility but protest taroni bo right tongo jeta protest khemo no borok boroni jodi mo chen ya khapra protest khemo no obron right tong hai daba jodi odikar tong so all jaga to kuno misunderstanding kre YTF rok tala ne agi sada peacefully they are agree but kuno violence ya nati khai mia ham kaino chini law and order bosono anga sa kai suba khachini YTF rok na baki suba law and order jodi peaceful tong hai to peaceful na to jotoni odikar tong ble peaceful protest khaina to jotoni odikar ka jaga o un om haya jeta SP plangi thong abi kuno korge karon SP ni khorosa bini responsibility tongo ba additional SP bin khorosa bin ka responsibility tongo jeta oro kuno opikor gotona iana tei khai o protest no kaham kai plang thana bin responsibility bin daitto bin duty kaun bagi bo hoyto ba omno কোনো কারণে ভায়োলেন্স ইনা তেইছে বদলাং থাকে না আম কোনো অময়া যেটা বরণ সমর্থন খাই বরণ তালা রে ইনানি বগি খাইনানি বগি কাজা কোনো মানে আমি কোনো অম রিলেটেড নিয়াতা স্যার some intellectuals on a question amo ani bozga khabja ka sir jeta tipramot hada kotorkuk na YTF tamni bagi hengka ke je prubo tipramot ni kotor movement angkhanga ke azgawo tipramot ha ni movement hniya azga YTF TWF TSF ni movement hnai YTF TWF TSF mangse lead khaitong sana thangke se YTF bungthang TWF bungthang TSF bongkha tipramot ni wing khaja bakram petek bupra nga azaga wo tipramot kasha kotor briefang haya phangtong tu tui tam ni bagai YTF TWF TSF ba buskan hina kalacha sir amulu kumu abo to kaisa organization ni wing abo to kaisa party decide khayo bo movement no ba bo samung no tipramot khainai bo samung no YTF khainai obo chini party ni bisini matter ebong chung party o thabno thabo khainai abo party on decide mo on bagi no matter ya je tipramot da khai YTF da khai nini TSF da khai jodio mone khaidi defo tipramot khaina tipramot will decide he amo कोन मेटर या अब चिन पार्टी नि खायो चिन विंग नि खायो काम नि बगे अब tipramot da khanya na defo tipramot khaina tipramot khaina defo YTF khaina amnoti कोन कंट्रोवर्सी नि कोन करे है sir थाने सालनि जेटा एमएलए चंद्र चोट एमएलए सुदिराय ब्रह्मनि खुक्तै कासे बकक बस राइस ने जेटा इलेक्शन तिसामना बुंखा बीजेपी नि तो कासे स्ट्रेंथ दंगो botam khlai tanga BJP ni ko bosaka phiaba tipramot hangke tapsuk jorate se bina se na tui musa strength kre musa step kre musa movement kre tam thana sa nong tipramot ni saka ba teng se bina again so ba se engka teng protest bu khai kya even chini somehow chini protest teng fall mo man ka mai amti ya ini first se bini the drafting tongmani omobai je second time is dropping mo kintu chin andolon holeno change ma khai kya jeta 6 schedule area ho kono basie kono lagu khai mangla government to sai ble tam understand clear ba bin tam stand clear je jaga wo CAB no support khaya congress CAB no যখন CAB ফ্রো বুবাগরা কংগ্রেস কল খামেন কারণ থাম ও CAB কংগ্রেস আফ্রো yung কংগ্রেস তিনি সাউ আমরাও সাপোর্ট করি রোমান হরপ কেনি সব কিন্তু যেপ্রো কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তং স্টেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তং কংগ্রেস ঠিক শিডিউল সেন্টাং ইমা এ শিডিউল তাং সিং হামমায়াং খামো কংগ্রেস তং দু খা ওকে যেপ্রো তিনি সারা থাঙ্গা তিনি ko edisio odik khomata haye ke more power ni bagui যেপ্রো আইন পিটি তং ফুরো আইন পিটি রবটো ডিমান্ড খাকে কংগ্রেস বাই মিলি উইনো Congress alliance ni sarkar lo khache ba oro se mili wona tongkha central congress government chaloi tonga fro UPA kintu mane tamne boro sarkar thangpa khenkai sarkar ni kokhe joton kok kam kam thai mano kintu sarkar tongfur kintu ke gosia that means no lu khona CAB ni bubagra jokhon CAB ni against so fight thai tongfro congress kintu সমর্থন খায়াবলে bubak kok ma khake ba obro ni kok rong kha chini ma bormona honorable MLA Sudirai Bormon je kok sai tong mani
borok sudu political mileage na bagi haise tiprasa no political mileage na oi bahai kisu borono soiman doni cinta dhara ke obom tini ni kogya from the beginning ini congress sarkar tirpare jo tangi sarkar gothan khaimia mobut region tongle kabama tong region has of public over ni kogno khana ke uskani mulok kok sawai tin dofano orai pore khane ne bagai thansa bai thangka pu ei pu omuk pu batama si thansa bai khan cha hobo ra boni kogrong ke chele sudu political mileage na ni bagai asu simin chani cinta dhara o bai kono tiprasaro khoreman kono प्रश्न करियानि मते sir thanai je po thanai assembly je kon budget अधिवेशन ngo afro bo abun ko mta hasan kon ke masnang ka because mini facebook ml sudire bo mini facebook ka statement nung mani abuna sarkha hasan ni ma thangsinai bo pro bathanai budget अधिवेशन no ko ma ko khasathani bo ko bro roman screen ma tu ml sudire bo man ko tisa ka san nung bo to nukha ang visit bortoman to ma basar abuni yaglo bo facebook ko khai post khai saka je ko bro roman screen no tu ko khathani bo tipra mothani MLS rong ni support mana musung mani mane boro bo kok na tong mani phia ba tipra mothani MLS rock musa kok thaya saya siring satam sai nang bini o allegation no budget अधिवेशन no buto anga sa khayo no do tongo ang mutong sa ni bortoman budget अधिवेशन no protect sin MLA rock roman horom ni kok tisasa edisio funding bepari kok tisasa anga oro kuno dimorna ni kre sin MLA borong manang ron di deborma bobo to kok tisaka जों जतन तिसाका गामनो तै बरक जे कक तिसा माने बरक तिसा माने तिसा माने जों तिसा माके तिसा माया गामनो तो सम्पूर्ण मिथ्या है जे ब्रह्मथनि प्रटेक्ट एमएलए जतन रोमान फरम निकोनो आं निजे तिसाका है गाय मोनिया जेटा मति ब्रह्मथनि जों तो फाइट नि खाइ फै आं तै साकले बरक दासु जे रोमान फरम दिनि सीपीएम रो हामदगनि साइ दंगो सीपीएम तो सरकार चालां खाबले कोन फन कक सालाइया ए सरकार थांकेसे ini government kalaicha kirikha ini ke roman haro support kori samarthon kori akhno samarthon khai ki cheng bebaksa lamau him paidi ang bron mo sanamu lamau kim hin mai abaro sudu press briefing khai sanai sudu me tapne bno youtube ko sanai he kai facebook live ko sanai post khani akhno manu kintu jeng be cheng angolong khai tong bo nugui tong kido phayable jeng basar jugdam tang ite reflect hui arke ma sudu bona ekta kok sawi hoirani khai tini dofano orai pore khani obon policy divide and rule khani obon policy choli tong hachera jo gaun buge chin tiprasaro thamcha ma tongnai chen ang da himu sajak sambai ane do hai jora phaito jora bo jotano ung thanai sir ambe ida karon norok saimano chen tini tauni buge deprive ni tong paso ini durbagyo bosor karone 2023 unfortunate 2023 যদি जों फैक्टर मान खांकै ini kok position kok sana nangla kham no joton issue tai tinta jodi tipramo tha jodi jungoro jiti hongkai ini junggo situation donga nangla khamu no jotono tini buddhijibi mohon borok do intellectual do borok kham saimon jodi jung factor मान खांकै no age saimano jut sarkar furo adin eti do যখন কংগ্রেস বাই আইন টিউজেস রক যখন সরকার গঠন খাই করলো আপনার কয়টা বচিনি এমএলএ 8টা সি মাত্র হ্যাঁ আসলে মুখ্যমন্ত্রী সরাই রিমনো তাঙ্গে আপনার ফ্যাক্টর অংটা ফ্যাক্টর তঙ্গে তে চিনি চিং ফ্যাক্টর করে অবশ্য সুপুরচান দরকার দেখেন পাবলিক নো অবন মাসওয়াং জরাও সময় যখন ঠিক নাই চিনি দুর্ভাগ্য जों আপনার ফ্যাক্টর মানে ট্রাই কিয়া চেষ্টা কিয়া চিন বলো যথেষ্ট চেষ্টা খাইয়া চিন বড় চেষ্টা খাইয়া but have a calculation to सब बोलने दराते जों किन्तु आजागा थांमालिया दामनि बगै फाइने जरा है जरा वाइसब पाइ थां कामतिया जरा फाइने खाक मा कलक मांगलाय तांनि मने ग्रेटा तिप्रानावो बाजारनि दंबि बाजारनि तुबै माने पाइ तुनाय आमनि माने ओ दिलो थांगे माने पाइति हेकेन सपायनाय आमति माने औनि किसे लंग प्रोसेस दंनाय जों डिमान्ड मा खायनाय फाइट मा खायनाय हार मा माने यांनाय है sir pathak bukhana thanga sir pathak jeta last question by na sir pala siwono tabu jeta national level je burning issue nujo tongmone sir abun tino kong kha thanai metal ne thanai 19 tariko jeta home minister amit chan home minister bakate notification onkhormani illegal migrant rohingya rongno over all india ni khane ni bagi 30 days ni kaise tentative time release ka sir আপনি ইয়াগুলো দিল্লি উড়িষ্যা হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্র গুজরাট আসাম রখাই স্টেট রগো হংকে সালব্রুম নো সুনমনে ফেকো নুগো বাংলাদেশের মানজাখা ওয়ানসাম মানজাখা রোহিঙ্গা মানজাখা
ne bo ma por khane bagi kubama step na hipa ke in fact rom daga stong bekha but Tripura ke tabu shuk zora Rohingya Bangladesh no romani bagi musapano step nazagmani nugya or nugya tabu wasi asar 1971 1917 to 2005 tinba notification no Tripura wo obahi step nugya sar norobot bortoman sarkar tongo tam khaji tong sar tam sanai sarkar toye kadi actually ang pasing usaka chini regional party chini kortoibo chini daitto chini demand chini movement jeng omon khai tongo party level omon kok salai tongo jeta omon against sen rokhema basa omon against karon okok to nung sai pakya 19 no jehetu ministry of home affairs je hote je notification demand omono daki implement ma khainai obachini party ni protect jaga on obachini movement choli tongo tini ke actually durbagyo thang age bo politics omtikan khaija gosan tini main je agenda omono pogoi chigon movement sang ma khai je jaga age no nungna medical college of pon bagi sang movement ma khai in kotor je bangladesh phamin awko sang pogoi ma thango engineering college of pon bagi kota man bagi andolon ma khai om ki sarman sala ngai kajai jeng om harokno inda dauna khaino chin regional party asayo jeng omon again jeng jokusini kormosisi tong already jeng omono khaibo tong tapo jara protect area ho omoni bagi kono mane ko je chini dabi obono tong jeta omno dagi taki implementation ma khanai abo tanung saka Assam hai or nini Gujarat hai Maharashtra hai jago already chini to khaje tong kintu abo chini jeta party fan hunto non politics fan hunto tabuk omoni against jotono sutar moni bagai age kitu jeta angna toni amse kisa kabang le unjagi tongo jeta Bangladesh rono rutu gujagai ba joton kita ela to moni bising tui nor nukna miya saga sekango jeta Bangladesh ni borno romanen bagai borno je nokol passport nam tamne nokol jeta aadhar card nam nai nokol gos nam nai rakno documents namlen bagi already aini khaibu khaijaka already romjaka karon abo aste aste omno public ni pressure by rajya sarkar bu khainen bagi badong matong sir norok buto bortoman sarkar tongo rajya sarkar to sarkari babe strong step nai amol lukuruni kok silta musa norok buto sarkar to jeng sarkar tongchong tongye thal na tari jeng sarkar kai khatam nai kaja sina heda ang saman ko mo se jeng already sarkar tongi bo jeng andolon khai tongo protest khai tongo ko katang khayaba jeng sarkar tongi tini jeng protest khai tongo obachini ongko sarkar in the mid Tripura mo tabu sarkar thangna ek bosor ha Tripura mo thani no khaimani tongo sarkar tongo jeng kendra be agreement khai oro implementation khana khai jeng pressure di tongo implementing officer implementing agency implementing ministry abo rajani mukhyamantri thani jeng already sajak ebong obno teino chinibo protest choli tongo magame dino taibo protest koto choli nai sir belekna hambaisa ni nakungmani jola rakha sir finance sala hain hai kubuni issue ti ko salai sir sir sure hambaisa Kakbario Rajasthan College of Education Skill Rungnok Koto Tripura Habar by Kurungja Kaisa English Medium College. A college of Rungsurnai Rongno All India Competitive Exam Rongni Bagai Rungsurnai Tong. Tido to Rungsurnai Rongni Bagai Baksa ke subject wise Rungsurnai Rongko Hagbak Tong. Rajasthan College of Education and Skill Rungnok Koto Kurungja Nai Kokborok, English, History, Education, Mathematics, Political Science, Geography, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Philosophy, amahai subject rungjaknai. Abono karibo library o kebangma nangkukmani bijab rok thumjak tongo. Kaisa kok aro rungsrungi tongnai rokni bagui girls hostel rokni step kahambo tong. Kekrang habar by kitingjak Rajasthan College of Education Skill Rungnok Kotoro Rungsruna Bagai tini no borok by kurungdi.